Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, я так люблю тебя, моя baby mama. Тебе не нужны Gucci, Louis, Prada. Своей красотой убила во мне когда. Они с тобой. Wah, ada kucuran air teman-teman tuh. Kucuran air apa tuh teman-teman tuh? Kotor banget ya, coba kita lihat teman-teman yuk. Wow, ini air berasal dari mana nih ya? Wow, coba kita lihat teman-teman tuh, kucurannya dari mana? Wah, ada kebocoran teman-teman tuh. Coba kita lihat. Wow, ada toran kebanjiran teman-teman tuh. Wah, yang punyanya tidak tahu nih teman-teman nih. Wah, gimana ya? Apa perlu kita kasih tahu atau tidak ya teman-teman nih? Wow, oke teman-teman. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Wow, ini pintu apa nih teman-teman ini? Wow, oke teman-teman, kita mulai mencari petualangan baru lagi nih teman-teman ya. Kira-kira wow. Ini ada apa nih teman-teman ini? Ini ada boneka Mances lagi makan belimbing teman-teman tuh lihat teman-teman ini. Wah, boneka Mances lagi manjat belimbing. Pohon belimbing bersih nih teman-teman ini. Wah, pohon belimbing bersih yang sangat asam nih teman-teman ini. Wow, lihat tuh mukanya tuh. Wow. Oke, kita selamatkan si bayi Mances yuk teman-teman yuk, sebelum pohon belimbing orang nanti dihabiskan teman-teman ini. Wow, oke. Si bayi Mances mau nyolong belimbing. Wow. Oke, kita selamatkan dulu si bayi Mancesnya di sini ya teman-teman ya. Wow, oke ya, kamu dengan tenang ya di sini ya si bayi Mances ya. Wow, oke teman-teman, kita mulai lagi yuk, mencari lagi yuk teman-teman. Wow, ini apa ini? Oke, wow. Di mana mereka berada lagi teman-teman ya? Wow, coba teman-teman kita perhatikan di mana ya. Ayo, nimbul kalian semuanya. Wow, ada di mana? Wah, ini apa nih teman-teman ini? Ini sepertinya warna biru teman-teman ini. Wow, ondel-ondel pocong teman-teman. Ondel-ondel pocong ngumpet nih. Wah, ngumpet nih lagi dikejar-kejar kuyuk. Wow, mungkin di sini serasa aman kali ya. Takut kalau di bawah bisa digigitin kuyuk ya teman-teman ya. Oke, kita taruh di dekat si bayi Mances teman-teman. Wow, kita taruh di sini dulu ya teman-teman ya. Wah, kira-kira kita bakal menemukan apa lagi nih teman-teman ini? Wow, coba di mana lagi teman-teman? Wah, ini kenapa teman-teman ini nih? Ondel-ondel warna oranye jatuh di tempat kandang ayam nih teman-teman nih. Tempat makan ayam teman-teman ini. Wah, sampai dilalerin segala teman-teman ini. Wah, kita selamatkan nih teman-teman yuk sebelum si ondel-ondel oncomnya. Wow. Oke, nanti jebau dulu kita selamatkan jadi sini ya teman-teman ya. Wow. Oke, teman-teman, kita mulai mencari lagi ya teman-teman ya. Wow. Kira-kira ada apa lagi nih teman-teman ini? Wah, sebelum mereka pergi kita cari dulu nih teman-teman ini. Wow, kira-kira di sini ada apa nih teman-teman ini? Coba kita lihat ya teman-teman ini. Wow, ada macan teman-teman ini. Macan mau makan apa nih teman-teman ini? Coba kita lihat teman-teman ini. Wow, Marsa mau dimakan macan teman-teman. Hah? Marsa mau dimakan macan nih, gimana nih teman-teman ini? Kita selamatkan presiden nih teman-teman ini. Wah, kasihan sekali nih. Wow, oke, Marsanya dulu yuk kita selamatkan nih teman-teman ini. Wow, oke teman-teman, si Marsa nih sudah mulai berjilbab nih ya, nih udah mulai hijrah nih teman-teman ini. Wow, oke, kita selamatkan si Marsanya dulu, baru kita selamatkan si macannya teman-teman ya. Wow, si macan ini sangat galak sekali nih teman-teman ini. Wow, galak tidak nih teman-teman ini? Coba, wah, tidak teman-teman ini. Ternyata ini macan-macanan teman-teman ini. Wow, oke, kita selamatkan dan kita taruh di sini ya teman-teman ya. Wow. Oke teman-teman, sepertinya petualangan kita sudah selesai. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.